Okay guys, so hari ini saya hanyalah sekadar ingin bercerita sikit saja kepada anda mengenai ini. Okay, so this, alamak, tak jaket, nanti tak cantik lah sekejap. Okay, this is the Maybank Global Access Account. Okay, so ini actually adalah satu produk baru dari Maybank. Dia membolehkan kita simpan multiple currency dalam satu bank account, dan ini adalah physical card lah. Saya order melalui app, dan saya again hari ini guys, ini bukan perbandingan dengan account lain. Saya hanya menceritakan benda ni sahaja. Okay, not comparing anything to anything or to anyone else, just sharing with you guys. Okay, so benda ni account ni korang boleh register directly daripada korang punya Maybank MAE app. Okay, dia instant register, instant settle. Korang kena deposit RM50 untuk buka account ni, and then korang boleh order this card lah. So this card came by post lebih kurang dalam 3-4 hari macam tu sampai kat saya lah. Dan saya tak nafikan guys, pada saya ini probably adalah antara card yang paling elok yang pernah saya tengok lah, yang pernah saya ada lah. Okay, it uses Mastercard punya ni, and then itulah, but it's really nice lah. Okay, and then mengenai account ini, okay, so dia okay ni exclusive benefits just for you. Okay, satunya dia ada multi currency access. Korang boleh simpan multiple currency dalam account bank ini, dan benda ni guys penting sebab apa? Kalau korang nak travel kan, contoh macam sekarang rupiah Indonesia tengah rendah, so kita kuat lah sekarang ni, kita boleh je nak beli banyak-banyak rupiah tu simpan dalam bank account ni, dan korang boleh access that money dengan menggunakan kad ni anywhere in the world. Itu satu kelebihan lah. Okay, basically korang boleh simpan that currency. Kalau korang rasa macam nak pergi dekat money changer and then beli directly and then simpan cash, itu ikut suka hati lah mana-mana lah, but this one pada saya sangat-sangat lah benefit lah. Okay, and then dia ada profit rate. So profit rate ni saya tak sure berapa, tapi adalah kat sini, dan dia apparently is a Syariah compliant punya account lah. Okay, basically guys, dengan account ni korang ada money changer in your money changer in your pocket. Okay, meaning to say korang basically boleh tukar duit lah. Mana tak perlu dah gone the days yang mana kita kena pergi beratur panjang dekat money changer dekat Mid Valley tu, dan kita boleh gunakan directly daripada app lah. Okay, dan kita boleh tukar duit tu directly dalam app, dan dia akan boleh diakses dengan menggunakan this Maybank card lah. Okay, and then dia ada banyak travel privilege yang seperti inilah, travel coverage 700,000 by Mastercard, banyak benda lah. Okay, this one I think you guys can definitely find out more information, this one dekat dia punya product disclosure sheet. And then dia ada instant auto sweep ni, never sweat a low balance again. With the auto sweep feature, you can enjoy a seamless conversion from your default currency, Malaysian ringgit, when you have insufficient balance in a supported currency. Okay, so dia akan auto convert kot agaknya, saya tak tahulah, but itulah dia. Okay, and then all fees and charges on the account and card are clearly outlined, so you know at all times exactly what you're paying for. Okay, dia basically dia nak beritahu lah sebarang charge dari segi conversion duit ke benda-benda semua tu, dia dah beritahu siap-siap. There's no sudden hidden shock charges or whatever benda tu. And tak salah saya lah, saya baca hari tu macam it's really competitive, like dia letakkan diri dia dalam satu keadaan yang sangat-sangat kuat lah, berdaya saing dengan produk-produk lain yang kita selalu dengar macam BigPay ke Wise ke. Cuma yang saya suka yang ini lebih sikit. Sebab apa? Sebab dia seamless integration dengan Maybank MAE app tu, jadi kalau tak perlu nak cari app banyak-banyak benda semua, it's all in there lah. Dan since it is backed by a very confident bank kat Malaysia ni, kita ada rasa yakin sikit. Okay, but all in all, again, dia punya rate pun apparently according to them, according to dia punya marketing material lah, dia kata rate dia memang extremely kompetitif lah, maknanya memang sedap juga rate dia tu. So ini adalah antara kelebihan dia lah, antara the extra things yang kamu boleh dapat lah. Okay, tengok design card dia cantik kan, dan yang macam putih-putih ni, this is actually currency ni, MYR, USD, kemudian dia ada beberapa ni lah dia buat, so it's a really nice looking card lah. Okay, so guys, that will be sedikit pengenalan kepada card ini. Dia baru saya launching, saya rasa minggu ni juga kot. So kalau anda tengah tak tahulah, mungkin tak ada benda nak buat nak hidup kan, macam saya juga, bolehlah guys, bukalah account bank baru ni. Guna ke tak guna ke, travel ke tak travel ke, itu anda punya hal lah, bukan saya punya hal. So tu dia guys. Okay, this is the Maybank Global Access I. Okay, so it's a Syariah compliant Mastercard World Debit Card. So korang boleh gunakan di seluruh dunia dengan menggunakan
payment gateway Mastercard. Okay, so guys, thank you so much for watching. Saya akan jumpa dalam video seterusnya, dan maybe nantilah kalau saya ada travel mana-mana, tak tahu bila lagi, saya boleh tunjukkan kepada anda lah penggunaan kad ni, because apparently we can use this card directly, nak tap kat mana-mana tanpa perlu risau mengenai extra charges of the currency exchange or whatever benda tu lah. Okay, so guys, thank you so much for watching. Saya jumpa dalam video seterusnya. Don't forget, follow for more and subscribe for support. Thank you guys.